ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkia, ka Shong ha ka jinglong scam, bat jingjit bastard jongi, ka Tata Harrier, ka kali ka ban san ya ka linti ya jongpi, ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, leni phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo khandai hinyo lai. Pay for Right Football Academy but Kamaliam Loom Sports Club kila long ki atli ki kin honya lekai kibla yo ki Shaka Kerdan Second Division Football League ban sapelong da ka Shillong Sports Association hakajeng kun final haka Third Division Football League araja arpulai kabla long hamadan ni lekai First Ground hapolo haka arputri kunai wing araja arpulai ka Pay for Right Football Academy kila yo ra sendan ka nam la do hakni ka jing lekai jong kani ka ayam da ka penliam no da argo la no de Kamaliam Loom Sports Club yakini ki artli ki goal la yo thap do Robi Maring haka minute ka ban repo ar baru Andy Shooting haka minute ka ban nyo pho haka jingya khun haka kilamit haka ni ka lempong yele kai final bala penlong da ka Shillong Sports Association.
social media joining us.